پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت و ملت اینا. تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای مسائل سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های اجتماعی و جمهوریوی، جمعیت. راهنمای جامعه آینده خانه باد امید وطن تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. бинандагони гиромӣ, таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ифтихори ҷашни наврӯз. ҳамватанони азиз, ҳамаи шумо хурду бузурги мардуми шарифи тоҷикистон, ҳамватанони бурунмарзӣ ва мардумони кишварҳои ҳавзаи тамаддуни Наврӯзро ба муносибати фарорасии соли нави аҷдодӣ Наврӯзи байналмилалӣ самимона табрик мегӯям. наврӯз яке аз қадимтарин ҷашнҳои башар, оғози соли нав, айёми аз сардӣ ба гармӣ баромадан, эҳёи дигарбораи табиат ва тамоми мавҷудоту набототи он мебошад. мардумони кӯҳанбунёди орияи табор ғайр аз наврӯз оину ҷашнҳои дигари бостонӣ аз ҷумла сада, тиргон ва мергонро низ таҷлил мекунанд. вале наврӯз дар миёни онҳо шукӯҳу ҷалоли хоса дорад. гузаштагони некному хиратманди мо ин ҷашнро бо вуҷуди мушкилоту монеаҳои зиёд дар тӯли беш аз 6000 сол ҳифз карда то замони мо расонидаанд. ин ҷашни фархунда таи ҳазорсолаҳо ба мероси гаронбаҳои фарҳанги мардумӣ ва ҷузъи ҷудоинопазири ҳуввияту ифтихори миллии мо табдил ёфтааст. ҳамзамон бо ин фарҳанги пурарзиши наврӯзӣ тадриҷан ҳамчун омили муҳими сулҳу оромӣ, ҳамзистии фарҳангу тамаддунҳо ва қаламравҳои гуногун эътироф гардидааст. қобили зикр аст ки ҳарчанд баробаршавии шабу рӯз дар як сол 2 маротиба рух медиҳад, аммо наврӯз ҳамчун падидаи нодири табиӣ эҳёи табиат ва мавҷудоти оламро дар фасли баҳор, яъне нишонаҳои зиндагии навро дар худ таҷассум мекунад. ба ҳамин сабаб ниёгони хиратманди мо маҳз ҳамин рӯз, яъне эътидоли баҳориро оғози соли нави хуршедӣ
قرار دادند و آن را با کلمه زیبای تاجیکی نوروز نام نهادند. نام این جشن در طول 1000 سالها دیگر نشده است و با همین نام منطقی و زیبا تا زمان ما زنده مانده است. امروز مردمان کشورهای گوناگون همدیگر را با زبان شیرین و زیبای تاجیکی نوروز مبارک شادباش میگویند. تاریخاً تاجیکی بودن نام نوروز گواهی روشن آن است که این آیین مبارک با تاریخ بیش از 6000 ساله خود از محیط زیستی نیاگان آریایی تبار ما برخاسته است. بنابراین ما وارثان اصلی این جشن زیبا را ضرور است که با بنیاد مرکزی بین المللی نوروز در پایتخت کشورمان شهر دوشنبه با ارزش و سنت‌های آن ارج گذاریم، آنها را حفظ کنیم و گسترش دهیم، زیرا حفظ این جشن پیش از همه پاسداری و نگهداری یکی از شاهستون‌های هویت و خودشناسی ملی ما می باشد. واقعاً باید گفت که ما در کشور خود دو جشن مقدس و بزرگ داریم که یکی جشن استقلال و آزادی وطن محبوبمان و دیگر نوروز، آیین باستانی از اجداد آریایی ما به میراث مانده می باشد و می توان گفت که این دو پدیده دو بال پرواز ما در مسیر تاریخ به شمار می روند. در رابطه با این می خواهم خاطر نشان نمایم که جشن نوروز امساله همچون عامل مهمی خودشناسی و خودآگاهی ما تاجیکان اهمیت خاصه پیدا می کند، چون که سال 2026 را ما سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان کرده ایم. هموطنان عزیز، نوروز نه تنها جشن احیای طبیعت و زمان برابرشوی شب و روز است، بلکه جشن مرد دیخان و آغاز موسم کارهای کشاورزی و باغداری به حساب می رود. به این خاطر کشاورزان و همه آنهایی که با زمین سر و کار دارند، از جمله شخصانی که صاحب زمین‌های پرزیدنتی و نزد حولگی می باشند، باید از هر یک روز مساعد فصل بهار استفاده برند. ما باید برای به دست آوردن حاصل فراوان، یعنی زیاد کردن حجم استحصال محصولات کشاورزی، تامین نمودن بازار استعمالی، باز هم بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم و حفظ امنیت آذوقه‌واری مملکت هرچی بیشتر سعی و کوشش نماییم. هموطنان عزیز ما خوب می‌دانند که وضع جهانی معاصر روز به روز
مرکب و حساس گردیده. دسترسی اهالی سیاره به مواد غذایی تا رفت دشوار شده ایستاده است. بنابراین ما باید از تمام ذخیره و امکانیت هایی که در اختیار داریم، از جمله از هر یک وجب زمین و آب ثمرناک و عاقلانه استفاده نماییم. ما امسال نوروز را به شکرانه صلح و آرامی، ثبات کامل سیاسی و در دوره آمادگی به جشن بزرگ ملی امان 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان پیشاز بگیریم. اعتماد کامل دارم که مردم سربلند تاجیکستان کار و فعالیت بنیادکاری و سازنده خود را به خاطر استقبال سزاوار این جشن مقدس ملی وسعت تازه می بخشند. بنابراین ما باید این نعمت مقدس و بی‌بها یعنی استقلال و آزادی را همچون گهورک چشم حفظ کنیم و شکرانه کنیم که ما تاجیکان صاحب دولت صاحب استقلال هستیم. نوروز جشن است که با احیا و سرسبز گردیدن طبیعت به خاندان مردم کشور سرور و شادمانی می آورد و آدمان را در برابر ظاهر آراسته با پاکسازی باطن و از قلبها بیرون کردن کینه و عداوت تشویق و هدایت می کند. نوروز فرخنده پای همچنین تلقین می کند که ما به تازگی و آزادگی و آبادی گرد و اطراف یعنی محیط زیست خود اهمیت خاص دهیم. یعنی در بر کردن لباس های ملی و خانه و محل زیست خود را تازه و آزاده نگاه داشتن از آیین‌های بسیار مهم این جشن محسوب می‌یابد. از این لحاظ مردم ما با استقبال نوروز خانه و کاشانه خود را آزاده و آراسته می‌گردانند. قلب‌های خویش را از کینه و کدرت پاک می‌سازند و این جشن یعنی سرشوی سال را با دست و دل و نیت نیک با امید آرامی و آسایش و فیض و برکت تجلیل میکنند. این است که آیین و سنت های و محفل و بزهای نوروزی مردم را سرجم و متحد می سازند. وابسته به این خاطر نشان می سازم که ما باید با زبان، تاریخ و فرهنگ باستانی خود رسم و آیین‌ها و سنت و عنعنه‌های بای و رنگارنگ ملی خود از جمله سر و لباس و طعام‌های ملی امان افتخار نماییم. آنها را حفظ کنیم و گسترش دهیم. هموطنان عزیز ما همچنین نباید فراموش سازند که دست کمک دراز کردن به نیازمندان، خرسند کردن دل یتیمان، خبر گرفتن از حال پدر و مادران، برادران و خواهران
بیماران و کلانسالان و دیگر عملهای خیری که باعث خوشحالی و بالید خاطری انسان ها می گردند یکی از جنبه های عمده جشن نوروز می باشد. باور دارم که ما با وحدت و سرجمی و زحمت اهلانه مردممان به همه هدفهای استراتژی که در نزد خود گذاشتیم می رسیم و نوروز باستانی با قدمهای مبارک خود و هر یک خاندان مملکت شادی و خوشحالی و برار و کامیابی می آورد. در شرایط بسیار حساس و پرحوادث جهانی امروزه ما به شکرانه صاحب وطنی و صاحب دولتی و صاحب استقلالی باید باز هم متحد و سرجم و با صبر و تحمل باشیم. وطن عزیز خود را صدقاً دوست داریم. با تاریخ، زبان، فرهنگ و دیگر ارزش‌های ملی‌مان ارج گذاریم. با اعتماد کامل به فردای آباد تاجیکستان محبوبمان بار دیگر فرارسی سال نو اجدادی نوروز بین المللی را به خرد و بزرگ مردم کشور، هموطنان برون مرزی و مردمان کشورهای حوزه تمدن نوروز صمیمانه شادباش میگویم. به خاندان هر یک فرد مملکت سلامتی و سربلندی، خوشبختی و سعادت روزگار و فیض و برکت نوروزی آرزو می نمایم. سال نو اجدادی و نوروز بین المللی مبارک باشد هموطنان عزیز. با فرارسی عید نوروز فضای کشور پر از شادی و امید می‌گردد. استقبالی با شکوه و خاطرمانی این عید زیبا به هر خاندان گرمی، روشنایی و الهامی نو می‌آورد. تنتنه‌های نوروز جهانی در کشور. سازندگی، نشانه بیداری ملت و تجسمگری پیشرفت دولت. امروز تاجیکستان با قدم‌های استوار و نیروی تازه به سوی فردای آباد و شکوفان راه می‌پیماید. ادامه کارهای سازندگی در هر گوشه دیار. آمادگی به موسم نو، نمایش تکنیک‌های کشاورزی، سطح آمادگی خواجگی‌ها و معرفی امکانیت‌ها در پنجکم. موسم نسلگیری، دوره مهمی رشد ساحه کشاورزی و افزایش سرشمار چاروا. امروزها دهقانان و چارواداران با مسئولیت بلند و امید فراوان به این مرحله مهم وارد می‌شوند. این موسم بشارت فراوانی نعمت و پیشرفت خواجگی هاست. سرسبزگردانی، زیبایی شهر و هوای تازه. این اقدام سهم تاجیکستان در حفظ طبیعت و آینده سبز است. شرح این و دیگر خبرها در نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. نوروز از قدیمترین جشن ملت تمدن آفر و فرهنگ سالار تاجیک به شمار می رود. بعد از به دست آوردن استقلال دولتی، جشن بزرگ اجدادی نوروز عالم افروز از نو احیا شده با رعایت عرف و عادت و عنعنه‌های نیکش در گوشه و کنار کشور تجلیل می گردد. امسال نیز مردم با آمدن بهار فیضبار عنعنه‌های جشن نوروز را با احساس بلند خویشتن‌شناسی و افتخار ملی عملی می نمایند. همکاران ما گزارش می دهند.
дар рӯзҳои таҷлили ҷашни ҷаҳонии наврӯз аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд барои сарбозону афсарони қисмҳои низомии вазорати мудофиа, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва гвардияи миллӣ воқеъ дар шаҳри Бӯстон ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар баробари оростани дастурхони идона барномаҳои бошукӯҳи фарҳангию фароғатӣ ташкил карда шуд. Гуфта шуд, ки маҳз эҳсоси футувату худшиносӣ ва ватанхоҳиву меҳанпарастии ниёгон буд, ки шукӯҳи азалии ҷашни Наврӯз пойбарҷову ҷовидона боқӣ монд. Наврӯз ҷашнест, ки тору пуди анъанаву суннатҳои он аз обу гили сулҳхоҳиву ваҳдатҷӯӣ сиришта шудааст. бо иқдоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар замони соҳибистиқлолӣ шаҳомати азалии Наврӯзи оламафрӯз аз нав эҳё гардида, ин ҷашни бостонии соли 2010 ҷаҳонӣ шуд. ҳамзамон зимни вохӯрии масъулони вилоят бо ҳайати шахсии ҷузъу томҳо таъкид гардид, ки ҳукумати мамлакат аз рӯзҳои нахустини ташкилёбии қувваҳои мусаллаҳ тамоми имкониятро ба ҳалли масъалаҳои бунёди инфрасохтор, таъсиси ҷузъу томҳои махсусгардонидашуда, таъминоти онҳо бо техникаву таҷҳизот ва фароҳам овардани шароити зарурии хизмат ва зиндагӣ барои ҳайати шахсӣ сафарбар намуд. Афсарону сарбозон аз ғамхориҳои роҳбарияти олии мамлакат нисбат ба онҳо изҳори қаноатмандӣ карда, иброз доштанд, ки ҳукумат ва давлат ба шароити буду боши онҳо пайваста таваҷҷӯҳ зоҳир карда, дар ҳар иду ҷашн бо оростани дастурхони пурнозу неъмат ҳамчунин барномаҳои фарҳангӣ фароғатӣ низ доир менамояд. Аснои вохӯриҳо иброз гардид, ки тамоми ҷузъу томҳои дар вилояти Суғд амалкунандаи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо базаи моддию техникӣ таъмин буда, барои фароҳам овардани шароити муносиби хизмати ҳайати шахсӣ корҳои назаррас анҷом дода мешаванд. боиси ифтихор аст, ки хизматчиёни ҳарбии ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ ҳомиёни воқеии кишвар ва амнияти мардуманд ва ҳамчун нерӯи тавонои мудофиавӣ ташаккулу такомул ёфта, халқу давлат ва марзу буми кишвар таҳти муҳофизати ҳушёрона ва зираконаи онҳо қарор дорад. ҳар як гӯшаи муассисаҳои давлатии таълимӣ дар шаҳри Хорух фарҳанги ғании миллиро таҷассум менамуд, ки аз таърихи кӯҳани омӯзандаи миллат шаҳодат медод. омӯзгорону толибилмони ин боргоҳи маърифат бо рӯҳияи ҷашнӣ ва пешниҳоди дастовардҳои ҳунариву илмии худ ба чорабинӣ ҳусну латофати дигар зам намуданд. бозиҳои қадимаи наврӯзӣ, ки хоси мардуми тоҷик аст, бо иштироки фаъоли хонандагон баргузор гардида, бо рӯҳияи шодиву нишод анҷом дода шуд. яке аз бахшҳои ҷолибу дидании чорабинӣ намоиши таомҳои миллӣ буд, ки бо завқу маҳорати хос аз тарафи омӯзгорон омода гардида буд. дастархони идона бо анвои гуногуни хӯрокҳои миллӣ ороста шуда, рамзи фаровонӣ ва меҳнатдӯстии бонувони тоҷикро таҷассум намуд. дастархон аз ҳафсину ҳафшин хӯрокҳои қадимаи миллӣ, шириниҳои гуногун ва дигар таомҳои наврӯзӣ иборат буд. намоиши таомҳои миллӣ ҷузъи ҷудонашавандаи ҷашни Наврӯз буда, бозгӯи фарҳанги ғанӣ ва суннатҳои деринаи мардуми тоҷик мебошад. муаррифии либоси миллӣ бо рангу нақш ва услуби хоси худ таваҷҷӯҳро ҷалб менамуд. гулдухтарон намунаи либосҳои миллӣ аз ҷумла чакан, куртаҳои атласу адрас ва дигар либосҳои миллиро пешниҳод карданд. дар даврони соҳибистиқлолӣ ҳукумати мамлакат ба таъриху фарҳанг ва ҷашну маросимҳои миллӣ диққати ҷиддӣ медиҳад, ки дар баробари Наврӯз ба эҳёи садда меҳргон, тиргон сабаб гардид. дар ватани азизамон Тоҷикистони соҳибистиқлол имрӯз тантанаи Наврӯз аст ва сокинони вилоят низ ин ҷашни бостониро давоми чанд рӯз таҷлил менамоянд. бо ташаббуси сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия чорабинии тантанавӣ ба муносибати фарорасии ҷашни байналмилалии Наврӯз баргузор гардид. зимни баргузории чорабинии идона масъулин ҳозиринро бо ҷашни Наврӯз табрик намуда, иброз доштанд, ки қадномаи қабулнамудаи Созмони Милали Муттаҳид зиёда аз 10 сол мешавад, ки ин ҷашни бостонии ниёгон ҳамчун иди байналмилалӣ рӯзи 21 март бо шукӯҳу шаомати хоса дар қаламрави бузурги кишварҳои ҳавзаи Наврӯз таҷлил мегардад. хушбахтона бо шарофати соҳибистиқлолӣ ва бо ташаббусу талошҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Наврӯз ҷашни ҷаҳонӣ шуд. ҳоло дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар мардум ҷашни аҷдодиро бо шаъну шукӯҳи хоса ҷашн мегиранд. дар чорабинӣ сӯзаниҳо, либосҳои миллӣ, асбобҳои мусиқии маҳсули dastoни пурэҷози ҳунармандон ва дигар намунаи маҳсулоти тарғибкунандаи ҳунарҳои мардумии Тоҷикистон намоиш дода шуда, ба таваҷҷӯҳи иштирокчиён наворҳои муаррифкунандаи Тоҷикистон пешниҳод гардиданд. дар ин ҷашни бузург имрӯз дар намоиш дастовардҳои миллӣ бахусус ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллии тоҷикона рӯи кор оварда шуда пешниҳоди
حاضرین گردانده شدند و برنامه امروزه نوروزی را هنرمندان وطن با بهترین برنامه رنگین فرهنگی جلوی خصوصا عطا می‌دهند. Очень красиво, очень уютно, душевно. Спасибо, что организуете такие мероприятия в России. намоишгоҳи мазкур аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии маркази фарҳанги тоҷикон ташкил карда шуд. дар доираи чорабинӣ ба меҳмонон барномаи ҷолиб ва рангини консертӣ, инчунин барномаи фарҳангии театрӣ оид ба пайдоиши наврӯзи оламафрӯз пешкаш гардид. ҳунарнамоии устодони санъати тоҷик ба ҳозирин фазои зебогӣ ва пурнишоти наврӯзӣ фароҳам овард. ҳамзамон меҳмонон бо анъанаҳои асосии ҷашни наврӯз аз ҷумла бо яке аз рамзҳои наврӯз ҳафтсин ва ҳафтшин шинос гардиданд. бояд гуфт ки бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон 30 сентябри соли 2009 ва баъдан 23 феврали соли 2010 дар иҷлосияи 64 аз ҷониби созмони милали муттаҳид рӯзи байналмилалии наврӯз эълон гардид. он аз ҷониби юнеско ба феҳристи ёдгории ғайримоддии фарҳангии башарият ки дар доираи барномаи ин ташкилоти бонуфуз тартиб дода мешавад дохил шуда ҷашни байналмилалии наврӯз дар саросари ҷаҳон бо шукӯҳ шаомати хоса таҷлил мегардад. бо фаро расидани ин ҷашни зебои табиат дар ҳар хонадони мамлакат шодиву фараҳ танинандоз мегардад ва марди деҳқон бо умеди ҳосили фаровон ба замин донаи умед мепӯшад. таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои солим яке аз ҳадафҳои стратегии давлат мебошад. сифати ғизо аз ҷумла ғанигардонии орди гандум ё ёдкунии намак заминаи асосии ҳифзи саломатии миллат ба ҳисоб меравад. дар доираи татбиқи ин ҳадаф бо иштироки масъулини соҳа ва сокинону соҳибкорон дар шаҳри Кӯлоб семинари омӯзишӣ баргузор шуд. гузориши Олим Носирзода. дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Кӯлоб баргузор гардид. нахуст иштирокдорон дар намоишгоҳи пешниҳодшуда бо дастовардҳои илмии муассисаи таълимӣ шинос шуда, сипас дар толори фарҳангии донишгоҳ ҷаласаи шӯро ҷараён ёфт. дар ҷаласа намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ниҳодҳои гуногуни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, кормандони соҳаи тандурустӣ, омӯзгорону соҳибкорон ва намояндагони касбу кори гуногуни шаҳру минтақаи Кӯлоб иштирок ва суханронӣ намуданд. ҳолати риояи қонунгузорӣ ҳангоми таъини доруҳои психотропӣ аз ҷониби кормандони соҳаи тиб, тартиби дурусти навиштани дорухатҳо, инчунин риояи талаботи қонунгузорӣ ҳангоми хариду фурӯши доруҳои дорои таъсири психотропӣ дар дорухонаҳо, пешгирии фурӯши ғайриқонунӣ, бедорухат ё бо вайрон намудани тартиби муқарраршуда мавзӯи баррасишавандаи ҷаласа унвон гардид. зимни пешниҳоди маърузаҳо таъкид шуд ки ҳолати мазкур дар давоми солҳои 2024-2025 ва давраи семоҳаи аввали соли 2026 дар шаҳри Кӯлоб аз ҷониби намояндагони мақомоти прокуратураи шаҳри Кӯлоб санҷида, таҳлилу ҷамъбаст шуда, натиҷаи муайян гардида ба саҳми ҳозирин расонида шуд. бо изҳори нигаронӣ иброз намуданд ки айни ҳол бархе аз ҷавонон ва насли наврас ба истеъмоли воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ, сахттаъсир ва заҳрнок ки дар соҳаи тиб истифода мешаванд, машғул шуда, рӯз аз рӯз ин раванд ҳамчун мушкилот ва зуҳуроти манфию хатарнок рӯ ба афзоиш дорад. ин тамоюли манфӣ на танҳо барои истифодабарандагон, балки атрофиён ва аҳли ҷомеа хатари ҷиддӣ ба бор меорад. истифодаи чунин маводҳои сахттаъсири психотропӣ омили паҳнкунандаи бемориҳои нашъамандӣ мебошад. тибқи маълумот айни замон дар беморхонаи марказии вилоятии наркологии шаҳри Кӯлоб 103 нафар нашъаманд ба қайд гирифта шудаанд ки аз ин шумора 5 нафарашон занон мебошанд. бо назардошти натиҷаи санҷишу таҳлилҳои анҷомдодашуда ёдовар шуданд ки ҳолатҳои ба фурӯш гузоштани воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ, сахттаъсир ва заҳрнок на танҳо дар баъзе аз дорухонаҳо, балки аз ҷониби бархе аз кормандони соҳаи тандурустӣ низ ба қайд гирифта шудааст. гуфта шуд ки дар муассисаҳои тандурустӣ барои дастрасии чунин маводҳои дорувории сахттаъсир бояд танҳо аз ҷониби табибони ваколатдор тавсия дода шавад, вале санҷишҳо нишон доданд ки аксар вақт чунин ҳолат риоя намегардад. ҳадафи баргузории ҷаласаи шӯро пешгирии қонуншиканиҳо дар ҷомеа, бемориҳои нашъамандӣ, таъмини фаъолияти шаффофу манфиатбахш ва ҳифзи солимии аҳолӣ арзёбӣ гардид. ҷиҳати татбиқи ҳадафҳо ва пешгириву рафъи мушкилоти мавҷуда аз ҷониби ниҳодҳои масъули санҷишгар, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар мутахассисони соҳаи тандурустӣ фикру андеша ва пешниҳодоти судманд манзур гардид. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, шаҳри Кӯлоб, Ахбор.
در پروکراتورای حربی گارنیزون سوخت واقع در شهر بوستان جلسه شورای هماهنگسازی وابسته به دعوت بهاری جوانان سنی دعوتی به صف قواهای مسلح برگزار گردید. گزارشی همکاران ما. در تالار پروکراتورای حربی گارنیزون سوخت واقع در شهر بوستان جلسه شورای هماهنگسازی اوید به اجرای با صفت دعوت بهاری شهروندان سال تولد 1999-2008 به خدمت حربی دایر شد که در آن مسئولین، کارمندان پروکراتورای حربی گارنیزون سوخت، کمیسریات حربی، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌های ولایت، اعضای شورا و کمیسیون دعوتی دیگر شخصان مسئول شرکت نمودند. در جلسه از رفت دعوت تیرماهی شهروندان به خدمت حربی در سال 2025 نتیجه گیری کرده شد. همزمان اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی بهاری جوانان، تهیه نقشه، فراهم آوردن شرایط سطح بلند قبول، معاینه دعوت شوندگان، آمادگی پوری کمیسیون دعوتی شهر و ناحیه‌ها به این معرکه مهم، جلب جوانان صاحب تخصص و آموزش فرا گرفتن جوانان در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع، تربیت جوانان در روحیه وطن دوستی، ترغیب وسیع پاس داشتن ارزش‌های ملی، حمایت وطن در بین جامعه و دیگر مسائل مهم این سمت مورد نظر قرار داده شد. ما کارمندان پروکراتورای حربی جهت تامین ولایت قانون در روند دعوت، پیشگیری حقوق ویرانکنی‌ها و حفظ حقوق‌های دعوت شوندگان تمام چاره‌های ضروری را می‌اندیشیم. شرایط به خدمت در قسم‌های حربی سال تا سال بهتر گردیده، برای بدوباش افسران و سربازان تمام شرایط‌ها مهیا است. تاکید گردید که فعالیت کمیسیون دعوتی در شهر و ناحیه‌ها بر اساس قانون‌های عمل کننده به راه مانده شده، جوانان سنی دعوتی روحاً و جسماً سالم به صف قواهای مسلح مملکت جلب کرده می‌شوند. در جلسه شورای هماهنگسازی پروکراتورای حربی گارنیزون سوخت رفت آمادگی کمیسیون دعوتی 18 شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت مورد تحلیل پره قرار گرفت. گفته شد که مسئولین شهر و ناحیه‌ها اعضای کمیسیون جهت اجرای عهدهداری در سطح بلند و پیش از مهلت تامین با صفت نقشه دعوت حربی در اساس طلبات قانون چاره‌های ضروری را عملی نمایند. امروزها در شهر اسفاره کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه داشته، سیمای شهر روز تا روز زیباتر و دلرباتر می‌گردد. تازه آزاد نمودن کوچه و خیابان‌ها، شناندن درختان سایه افکن و گل‌های رنگارنگ، تعمیر و نوسازی انشاءات اجتماعی و بهترسازی اینفراساختاری شهر از جمله اقدام‌هایی اند که به خاطر بلند برداشتن سطح زندگی ساکنان راه اندازی می‌شوند. گزارش نوبتی در این خصوص. در پرتب سیاستی سازنده پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر اسفاره بنیادکاری‌ها بیش از پیش تقویت می‌یابد و در عملی شوی سلسله اقدامات بنیادکارانه سهم صاحبکاران محلی نظررس ارزیابی می‌شود. کارهای آبادانی و سازندگی روز از روز وسعت یافته، ساکنان و صاحبکاران وطندوست با حس بلند مسئولیت در پیشرفت دیار سهم ارزنده می‌گذارند. در این ردیف اقدام نجیبانه صاحبکار محلی رستم ذکریویف شایان تحسین ارزیابی می‌گردد. با مقصد سهمگذاری در آبادانی و خرمگردانی دیار از جانب او به مؤسسه دولتی آبادانی و کبودیزارکنی شهر 6 عدد تکنیک کمونالی تقدیم گردید. این اقدام نجیبانه صاحبکار جهت تقویت اقتدار تکنیکی خدمات کمونالی و تازه و آزاده نگاه داشتن کوچه و خیابان‌های شهر عملی گردیده و بهتر گردیدن سطح و صفت خدمت‌رسانی‌های کمونالی و باز هم گسترش یافتن کارهای آبادانی مساعدت خواهد کرد. تمام قشره‌های جامعه امروز سهم ارزنده خود را در پیشرفت، آبادانی، نگاه داشتن تازگی شهرمان گذاشته ایستادند که در مثال یکی از صاحبکاران موفق شهری اسفاره بهر نگاه داشتن تازگی شهرمان 6 عدد تکنیک‌های کمونالی را به خواجگی کمونالی منزلی شهری اسفاره تحفه نمودند. من باوری دارم که تمام ساکنان شهر اسفاره در کدام ساحه‌هایی که نباشند بهر باز هم تازه و آزاده، آباد و پیشرفته گشتن شهر عزیزمان سهم خود را می‌گذارند.
تازه آزادن نگاه داشتن کوچه و خیابان‌ها، کبودیزارکنی و فراهم آوردن محیط زیبای شهری از جمله هدف‌های مهم شهرداری محسوب یافته در این سمت تدبیرهای مؤثر راه اندازی می‌گردند. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اسفره، اخبار. омодагӣ ба мавсими киштукори баҳорӣ заминаи асосии фаровонии ҳосил аст. дар шаҳри Панҷакен техника ва мошинолоти кишоварзӣ пурра ба сафи корбарӣ омода гардида, деҳқонон бо рӯҳияи баланд ба маъракаи муҳими кишти баҳорӣ ворид шуданд. гузориш дар ин хусус. таъмини рушди соҳаи кишоварзӣ ва расидан ба ҳадафи стратегии мамлакат, амнияти озуқаворӣ яке аз самтҳои афзалияноки сиёсати иқтисодии кишвар маҳсуб меёбад. бо ҳамин мақсад дар мавзеи қавлаи шаҳри Панҷакен маросими аз назаргузаронии техника ва мошинолоти кишоварзӣ ба оғози мавсими нави киштукори баҳорӣ баргузор гардид. дар ҷараёни чорабинӣ масъулони соҳа иттилоъ доданд ки омодасозии техника ба мавсими кишти баҳорӣ сари вақт ба анҷом расонида шуда, трактору мошинолоти киштукоркунанда аллакай ба ҳолати кори баргардонида шудаанд. таъкид гардид ки дар баробари омодасозии техника, кишоварзон ба кишти картошкаи барвақтӣ ва ғалладонагиҳо оғоз намуда, корҳои саҳроӣ дар хоҷагиҳои деҳқонӣ бо маром идома доранд. дар идомаи чорабинӣ намоиши техникаи кишоварзӣ баргузор гардида, имконият ва ҳолати техникии онҳо мавриди арзёбӣ қарор дода шуд. зимни суҳбат бо механизаторон ба масъулин дастур дода шуд ки барои сари вақт ва босифат гузарондани маъракаи кишту кори баҳорӣ тадбирҳои заруриро андешанд. аз ҷумла истифодаи самараноки техника, захира намудани сӯзишворӣ, тухмӣ ва нуриҳои минералӣ, инчунин риояи муҳлатҳои агротехникӣ аз масъалаҳои муҳими мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифта ба ҳисоб мераванд. бо чунин омодагии ҷиддӣ ва истифодаи босамари техника, кишоварзони шаҳри Панҷакен тасмим доранд ки мавсими кишту кори баҳориро дар сатҳи баланд гузаронда, дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти босифати кишоварзӣ саҳми арзанда гузоранд. далери бозор, Шоҳусайн Солеҳиён, шаҳри Панҷакен, ахбор. дар таъмини амнияти озуқавории кишвар самти чорвопарварӣ низ чун дигар соҳаҳои хоҷагии халқ нақши муҳим доштанд, нисбати солҳои қаблӣ рушди инкишофи он бештар ба мушоҳида мерасад. аз раванди наслгирии беталафи хоҷагиҳои чорводор гуфта мумкин аст ки сол саршумори моли майда афзун ва талаботи аҳолӣ бо гӯшт таъмин хоҳад гашт. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус омода гардидааст. саршумори моли майда дар ноҳияи Ёвон 28968 сарро ташкил медиҳад ки имсол нисбат ба соли гузашта 3300 сар зиёд ба қайд гирифта шудааст, ки ин аз таваҷҷӯҳи бештар ба ин самти афзалиятнок дарак медиҳад. ҳоло дар ноҳия мавсими наслгирии чорво ба хусус моли майда идома дошта, масъулин бо истифода аз тамоми имконот талош доранд ки ин маъракаи муҳими хоҷагидориро беталаф сипарӣ намоянд. хоҷагиҳои деҳқонӣ фермерӣ дар ноҳияи Ёвон зиёда аз 28000 гӯсфанд зоти ҳисорӣ дорад. аз он ҷумла 5400 сар мешо ҳаст. ҳозир маъракаи наслгирӣ рафта истодааст. то ҳозира қариби 3400 сар бара гирифта шуд. ин ба 100 сар 64 сарӣ туғрӣ мебиёяд. якум масъалаи нигоҳбинӣ чорво ва баъзаи хӯроки чорво ва ҷои хуби чорво доштаншон дар кор. гӯсфанди зоти ҳисорӣ ки аз беҳтарин зотҳои моли майда дар кишвар ва хориҷ аз мамлакат дониста мешавад, дар ноҳияи Ёвон парвариши ин навъи гӯсфанд ба таври васеъ ба роҳ монда шудааст. мутахассисон омилҳои зиёд намудани саршумори моли майдаро дар таъмини баъзаи хӯроки хушсифат ва хушзоткунӣ арзёбӣ мекунанд ва ҳамасола бо чунин усулҳои судманд самти чорводориро беҳтар менамоянд. баъзи хӯроки чорва агар басанда бошад, имсол чорводорони ноҳияи Ёвон нақшашон 4875 тонна буд, иҷро карданд 4910 тонна. ин 1% нақшаи соланаро иҷро мекунанд. барои ҳамин чорводорони ноҳияи Ёвон имсол нақша гирифтанд ки ба 100 сар меш гирифтанд ва хӯрокашон мерасад. қувваи кор ҳаст, замини чарогоҳ ҳаст. чорводоро нақша гирифтанд ки 90-95 сари бара гиранд.
طبق اطلاع مسئولین در موسم نسلگیری تا اول ماه روان 3447 سر مش گرفته شده است که با روند چنین نتیجه های دلخواه می توانند در تامین ساکنان با گوشت سهم مناسب گذارند. چرواداری از بخش‌های افضلیت‌ناک ساحه کشاورزی در مملکت محسوب یافته مرحله به مرحله به این سمت افضلیت داده می شود. همین است که سال از سال سرشمار چروا افزون و تامین امنیت اهالی با گوشت بهتر می گردد. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، ناحیه یاوان، اخبار. امروزها در شهر و ناحیه‌های کشور معرکه نهالشینانی با مرام ادامه دارد. چنین تدبیرهای سبزکاری از جانب اگنتی خواجگی جنگلی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در تل و تپه‌های شاهراه دوشنبه وحدت عملی گردیده با این راه موازنت اکولوژی تامین کرده می شود. گزارش همکاران ما. моҳи аввали фасли баҳори имсола нисбатан сербориш омад ки ин омил ба шинонидани ниҳолҳои сояафкан шароити мусоид фароҳам меорад. инро ба назар гирифта аз ҷониби кормандони агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо намояндагони хадамоти ҷангали ҷумҳурии Корея дар талу теппаҳои шафати роҳи автомобилгарди душанбе ваҳдат 1000 беғ ниҳоли ҳамешасабз шинонида шуд. ҳадаф аз иқдоми мазкур сабзу хуррам намудани кишвар арзёбӣ гардид. бунёд намудани агроҷангалро ба роҳ монда шудааст ки барои тағйирёбии иқлим, барои паст кардани газҳои гулхонагӣ ва пешгирии тағйирёбии иқлим мусоидат менамояд. дар идома ҷиҳати омӯзиши табодули таҷриба зери унвони бунёд намудани ҷангал барои ояндаи устувор семинари омӯзишӣ баргузор гардид. таъкид шуд ки иқдоми мазкур ба пешгирӣ аз биёбоншавӣ ва тағйирёбии иқлим мусоидат менамояд. дар талу теппаҳо сабзкунонӣ рафта истодааст. то имсол бошад мо дар умум 50-5 гектар замини агроҷангалро бунёд намудаем. аз қабили дарахтони сояафкан, ороишӣ, бутамевагиҳо, мевадиҳандаҳо. имсол то охири сол 15 гектари дигар ният дорем ки гишинонем. бо истифода аз имкониятҳои табиӣ ниҳолшинонӣ дар ин мавзеъ идома меёбад. чунин иқдом дар баланд бардоштани фарҳанги экологии ҷомеа аҳамияти хоса дошта ҳисси масъулиятшиносӣ ва зебоипарастии сокинонро нисбат ба муҳити зист тақвият мебахшад. бинандагони гиромӣ дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр саломат бошед.